Ние сме Калина и Владимир Попови, семейство от почти 2 години. Преди повече от 8 години решихме, че е време вече да се здобием с наше детенце и започнахме опити за това. За съжаление обаче преминахме през 2 извънматочни бременности, вследствие на които ми бяха премахнати 2 тръби и забременяването по естествен път стана невъзможно. Çiftimiz 8 yıllık evli ve çiftimiz 8 yıllık süre içerisinde neredeyse tüm süre boyunca tüp bebek tedavileri ve operasyonlarla geçen bir süreç yaşamışlardı. Kişiye özel tüp bebek tedavisi uygulayarak çiftimizi kapsamlı değerlendirdik. Bütün tetkiklerini kontrol ettik ve onlara uygun tedavi ile öncelikle 2 defa tüp bebek tedavisi yaptık arka arkaya. Burada amacımız şu idi, işte embriyoları ileri dönemlere kadar götürelim, genetik yapalım, sağlıklı embriyoyu bulup onu transfer edelim. İlk 2 denememizde sağlıklı embriyo bulunamadığı için transfer yapmadık. Ancak 3. uygulamada elde edilen sağlıklı bir embriyoyla ilk transferimizde sonuç aldık ve sevgili Elisa dünyaya geldi. На които благодарим от цялото си сърце, които наистина мили дами, момичета, жени, не губете надежда. Нашето чудо се случи след 20 опита и повече от 7 години. Наистина се случват чудеса, вярвайте в тях и никога не се предавайте.